Difu Susan Khatalong COVID-19 pen kititangar pumian ki pia hut cheteng khengdut. Bharatiya Janata Party Langhin Mondol Committee atum pen kechengsi angdeng bangphuk amai kangni. Hamren constituency araraphan IM Mangal Singh Timungari deng pen langa agusokiron. Kardom Karbi Sabirta Thanbang Lilarun Lekte non birtang ton pen arjik tha Difu Sani Mandira long pujari Supon Chakravarti COVID-19 positive kelong pen sekachelang boma hu patumi chitini phai inquiry hinia ningwe chewai juilo COVID-19 na keso pen apran ke dam nang abang phurele kolonia long ke do Supon Chakravarti aphan chitini phai inquiry ke thomarni Difu Susan Khatalong mean ki PG apora hut adungrai ke do tum arjulong si mean pilong le pu ke khangdona hut ahiring tangrak pen pupu lam ga chepangjar nang dolo Maki mano gimana letra sekali itu. Bonta law and order atum pali dunsi alam pangsam dunlo Assam okpran kelang asai kama minister pen COVID-19 pen apran ke dam atum aphan mean ki pijia dim ki pithik pi chi aphan a district tin aphan ta pachinilo bonta Karbi long along COVID-19 pen ki tangar pu mean ki pijia dim ki thik pivet ka vedara jok COVID-19 pen apran ke dam nang atum aphan mean ki pijia pora hut suluk soda atomon non pen batai phongni loge ja অসুবিধা হয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত পুৰা চাই টাই পৰি গুটাই ঘৰ ভৰি থাকে BJP Langhin Mondol Committee atum penchitini phai inquiry ke thomarni Langhin Sport Auditorium hall along first executive meeting ke padopona birta pherang ke Rustom tok bipen birta nang pale BJP Langhin Mondol Committee ame phu Sunil Boro pen kacharia Maya long Mondol achun bangsar therong pi pensi aluhi ke pachini aporenlo aluhi sarpuaman pen local MEC mate EM Tanandra Brahma chitong dun pen aluhi aman pen Karbi long Autonomous Council Economics and Reform Board Chairman Uttam Brahma VDC Chairman Khonsai Busupantari Nominate Ward Commissioner Lina Teronpi Langhin Youth Morcha ame phu Dhuniram rong pi la pen Bimol terang atum chitong dun Special thanks to you, our May along BJP song anju se ke pang tang ji la pen ke wang GR ni ka chingthura saya mo mesen pen ke claim ke dam jia phan ka chithang ka chimum padopon anparta non pir the adang pi along ka chithang flup avur langno keso pen ka chingrai thek jia phan tak ka chithan chimum apor padopon si mai mesen pen pachun pon Hamren constituency along Don Paroi Sira Don Phokep Arada Tumo Phan IM Mongol Singh Timungari deng pen lang auk sokirona birta nonjong ka diu sasai hemalong birta nangle West Karbi along Hamren constituency along Chitini Phai inquiry ke thomarni local MEC mate IM Mongol Singh Timungari deng pen Don Paroi Sira Don Phokep Arada Phan lang oka sokiron padopon lang oka sokirona Maya long Hamren VDC chairman la pen Harlong Sa Lems chairman atum chitong dun lang oka sokirona phialong dongkam mukam along ke do Hamren constituency BJP SIM along setami ke chengsi joint executive meeting amai ke padopon along chitung lang so arat don phatum BJP song along chingbe dun non nangkili ji assembly election ahut PS 3 along ta BJP atum ke chapahai at ji aphan maya along ke than ke chimum padopon
yang itu meeting dulu lagi. Cetan simum lagi. Laki halarak state karena direction lo, state yang masih district lo, district sih dari itu dah bodoh lo. Bisa langsung main lo ni. Lalu dia tu buat promari. Non malam so poraphan birtai mu ton panik sinang. Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. Dihinamo Piputhot Birtalong Wangtulo. BJP Singhason Mandal Committee at Tumpen Chitini Paying Koira Hiniarni Adapor Pai Keba Por Malompen Executive Meeting Padopon. BJP Singhason Mandal Committee at Tumpen Executive Meeting Chengchea Prangdin Dayal Upadhyaya Lapen Sama Prasad Mukherjee Amhora Thengnum along Milur ke Kai Padopon Siputhot Singhason Mandal Committee Dunmai Pu Amar Hanse Pen Kacheria Mayalong Alohiaman Pen BJP Iskar Benglong District Committee Dunmai Pu Ajit De Iskar Benglong District Committee Kongchun Bang Mudhuram Lekhe MLA Barim Bidya Singh Ingleng Nominate Ward Commissioner Rukasen Ingleng BJYM Treasurer Pen Anparta Local MSC Mate EM Amar Singh Tiso Atum Chitong Dun Mayalong ke Bangji MLA Kili ka hut ke claim ke dam mesen pen sayang deng ke deng nang jia puthak white dak alam ka chethan ka chemu padopon Amlukhi longki terang arong amekar ciklojon thom kiso ke pangjia bang phumen sing taro alang li kiso ke chelang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuluram rong hanga phan kerap ka chohang Amlukhi longki terang arong amekar mensing taro alang li kiso nonan ciklojon thom ke pleng dhulo alang li kiso ang thek lake amoyari pikiso aning kiso lapen apok athan kiso he henlo to dona thai ve mat plong phi masina bang ke dak manja amlukhi longki terang arong si taksinang ke do ke bang ke marsa ciklo pasti ke bang lo masih kiso bang long lo masih cuklem i chung tadun i mat posisi cakar lo kiso te nining so thepa nung rai pi kiso so jam dun i dat te masih namai kala posisi cakar lo namai ke masih sa tuliram long ha nale nili paning jinsora nang rap vek tha penang rap vek po poning Lahaya keso pen ajok aduk du piglo pusi chinidun ka dure det ajok sega chelang aphan abidi ki judlo lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuluram rong hang aphan alang lipen kirap kachohang Karbi Prime Time bang lapan si kangton peglo demi thakme kurbang thu